tātou tūlai mai e maliu lau tua oi me whatalofa Fasile ai moa mai oe le nei tai ao Hallelujah It's been a long week Tangata malana sa whai Tātou toi whaatasi mai o le ainga o le atua O tangata o le atua pe o le tātou Sunday school this morning Tātou teo mai i tapuai ma vivi Ne e lo tātou tua Hallelujah Me mai le tala atu sipaia O se u fia fia i nā O se u fia fia i nā Hallelujah Let's all sing and give glory and honor and praise to the Lord Hallelujah Come bless the Lord Bless the Lord. Don't need to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord. Don't need to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord. Don't need to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. All that men would praise Him, all that men would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come bless the Lord, come bless the Lord. Lord needs to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord. Lord needs to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that men would praise Him. 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 Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, and rejoice, Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final. Jehovah turned my life around. He has turned my life around. He makes a way when there is no way. Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final. Jehovah turned my life around. He has turned my life around. He makes a way when there is no
O maia tātou tāpua ia tu ile tua ile nei tai au. Ia vai, o ai no foi lo fale vitāpai. O ai mau i lo maunga pa ia. O le savali male a mio sao, ma o fai le a mio tonu, ma tau tala male wha maoni i lona loto, tātou te talo. Ana le se anoa oe, i oba lo mātou wa tuana ia i mātou. Pape nei wa whano la whanau. E ale lo mātou tutu fo i le nei tae au, se o mātou tāpua ia lo wanga le lei ma lo alofa whai fua. Ina ia whapeo na mātou tāpua i ato e le nganga ato ma le whamaoni le anga ua sili mea wa e whaia mo i mātou. Ua mātou poto ai o mātou wala whai mai whanungo le nei aso. Sā mo moe ma malo lo lau whanau. I le pongi sā ua ma vai ato. A le wa e au mai le nei aso mātango fie. Whawhitai tele lo mātou o tua. Wa e a maile so i fua ma le ola o lau whanau ma ua uauna nei lo mātou o tua. Mātou tutu whātasi le nei tai au. Moli atu le taulanga o le vi inga ma le whawhitai lau fio. Ina ia vi ia oe. Whamanui na pealo lava suafa lo mātou o tua. Mātou te talo le nei tai au. Anga le leilei fonga lau whanau. Ono Yesu. Amen. O le silsili ese o Yesu i angelu. O le tua, o le na feta lai mai na mua i o tātou tamaa le au perfeta. Nā wai mai tonga fiti ese. O feta lai mai o ia i tātou i nei o na aso e ngata ai e lona alo. O le o tofia e ia e whai mea umalava mo na tofi. Na ia whai a fo e ia mea uma. O ia o le pupula o lona mamalu. Ma ua matua tusa lava maia. O loo whaatu mawina ia mea umalava i lana fionga mana. Na ia whaamaina ia lava tātou anga sala. O na nofo i lea o ia i le tūta matau. O le siri ese o ilunga. God, after he spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways, in these last days he has spoken to us in his Son, who he appointed heirs of all things, through whom he also made the world. And he is the radiance of his glory and exact representation of his nature, and uphold all things by the word of the power. When he had made purification of sin, he sat down at the right hand of the Majesty on high. Ole lasi whaalinga lava lea tua mo tātou ulo na alo Yesu Kiriso. Olo na sili ese fo i lea i angelu. O lea ua tusia I te tono le tusipa ia. Tātou te whaalolongo iai, tātou te tapua iai, tātou te vivi iai. Tātou pesa. Lono foani, it's true, I o te foa tune, o te tapo ai, e paia o e lea tua e pulea, ao I mea o malama, o le langi, lono foani. It's true, I say for today, what's it up? It's
Tau te avatu le vi inga o le taulanga wa le whamanu ia te oe. O le tupu oe le langi ma le lalo langi. O le pule au au oe o mea umalava lo mātou tama. O le ulu oe lau e kā le sia. O le atua o lau whanau i mātou te whamanu ma whanene. Mātou whaia ea, mātou te whaasili sili, ma mātou avatu le taulanga e ono mea matatau ia te oe. Iova i rai, Iova saloma, Iova orama le atua oe, mai le vavau e o le whavavau, o le atua e pule au au oe, mea uma i le sui au ananafi le asoe, e o le whavavau, o le atua e analanga ai o nu uma o malo uma, o le atua o sili sili ese o le pule oe le malo, o le atua fua oe lo mātou tama, o le maa oe o Israelu, o le whaipule sili, o le tupu sili sili ese oe mātou te vivi i matapua i le te au. O mātou i loe le i lava se tasi o na oe, e te tau le vinga. You deserve the glory, you deserve the honor and the praise from your people this morning, Father. Hallelujah. As we sing this morning, you deserve it all, Lord Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, our hands in worship as we praise your holy name. You deserve glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory. Lift
Yes, Lord, sili oil o mātou. Sili oil o mātou ni. Le ma whaamatala ina oi ne mātou upu, ne mātou tala, ne mātou mawhauwhaunga, e leo no mea le atua o mātou tangata, na vatu le atua se mea, e le ato toa i ato oi le tupu, sili ato toa, le se ina i le se pona lo mātou tama, e paia e mamalu oi, that we are not worthy, Lord Father, to stand before you, that we are not worthy to worship you, that we are not worthy, Lord Father, because you are holy. We are all sinners, Lord Father, but only because of you, Jesus, that we now can stand in your presence and give you the glory that you deserve, oh Lord Jesus. Hallelujah. Lo sili o sili mato tama. O lo pagia o lo mato tu. Hallelujah. You are the Alpha and Omega. Matanga o you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
Pai oe mo mātou tua. Pai mātou o au whanau. E oia iso mātou sasi i le mātou sabalinga o mātou tua. Awa mātou i loa e te sila i le taulanga na whaia e lo walo Jesu Kirisi. Whapitai lu mātou tamai. E le tu au no ina fo i mātou e whainga tāo le nei o langa ro mātou. Ai mātou te langona ma mauti noa. E le aise mea tasi o nā mea e mawhai o nā mea seina i mātou. Mai lo walofa tu noa lo mātou atu. E le ai po i se tasi atua e tu sama oe lo mātou atu. O le atua o Abrahamo, o le atua o Isaako, o le atua fo'i o Iakob. Apitai e te sapaia i mātou, e te taitai i mātou, e te pui i mātou. Ia mūmama lia le whainga taulanga lau whanau i o luma le nei tae aoro mātou. Ia whaapale ina ai oe o lo mātou tupu. Mātou te toe whaafitai. Ono le whainga malanga nei lo mātou utua. Mātou te wapa ai atua i lo toe fio mai. Leo lau whanau le mātou utua. Whaapitai tele lava i le ola ma le malosi. E te whaina ia i mātou iasa uma. A toa mo lau alofa whai fua ia te i mātou. Whaamanuia lau whanau le nei aso e ale lau upu le mātou utua. Ona o Yesu lo mātou wali ima lo mātou whaola. Everybody say, Amen. Nana mai lalo whatai. Au ina se taulanga e. Au malatatu taulanga le neita e au pele patalo. Ioba le tua lo mātou tamai. Mātou sau ne au ina se taulanga tupe. Fai ma vai ma lima o lo fina ngalo lo mātou utua. Mātou te talo e te whaapa ia i le taulanga, whaamanuia ia i lo na whaanga ina lo mātou utua. Ia whaia mo lo mātou loto ia i lo mātou tamai. Fo ia i le vi inga ia te oe ona o Yesu. Amen. Pizza,
Ia. Ia pa me se pati vi ia ele. Fataro fatu le. Tata e le fale, fale tua ma le no falo. Ia le ngata fo i lea. Sa fa inga to i ina mo to fale tua. Ia. Sunga le au hao mar fale tua. Ia tono ma fale tua. Ia le ngata i lea le. Pa ia lasi lasi. Mai lava i le au sina si tau le ui o le karesia. E whaatalo whatua i le suafa manu maro Jesu Kiriso. Le nei tai au. E na ngata fo i leo, tātou paanga mawo. Tātou whaatasi le nei aso i lungo. So ta inga. Tu se foringa. E ha, whaamalo le tua, whaamanuia fo i le tua i lo loto. A tātou, tāpua i whaatasi le nei. Tai au. O pepe la fai tala le pia. Ya, fai. Ya. Ana fisa finalize ile. Le mata opsi si di la maina. Walu lola ia le paka fa sana ia malmatu. Ya. Fa ta ia nga finga ron nga wenga. E di fa pe nga ro kusi nga. Ngai saurula e visina kai mi ke ru e kukuma pe ia fu ia o malo fa kai e sa wele si ka malo nga sa i paka de me o le afa tox le lokor ko ka kan ngo me ka pu le sa si me ka ya ma kan ngo le ya ko saurul fa o le ala o saula fa no las e fai ka u lolo pese le e feso fa ka pusuka si suongo o la kala ngoi me ka u me alo fa le nganga le karisia au fa lungo ku lo si uleo e le ngam ka sui se sim ka pu kira ngin ka ya la si ko fa no ngoi po la sui ngale la sui ora si kemi e ka yo wa ka ni me la ro o me nga fu ka ku le ka dia la ya le ala o ka fa no la singa le ala ko fa me suisa sim ka le manger ngam ka ngo so fu ngam me aro fa nga ya nela a fa ino ku spa ia nga lua Tesalonia wa o efeso le ala avela ilo su e lo assignment nga le ma ko assignment me ka fa la o fa pe avelo la kamale nga fa nga ilo outline dia a le la ka ngo ke Tesalonia le fias ni ta au ku som kan ga bu fo nga le fi fa no ngo ile sui le ka desi o me popo nga e fa sa nga e ka desi e le fi fa no ngo me lo fa fo nga le fa ele ka desi le la 2 Tesalonia bomo onoreva e ma ia foi be fa pe e coi mo wai manatu ya a fai o elo tus mo lo tus se amen ya ora au fetawina awa o tonu ile atua e tau atu le puapuanga i e ua puapuanga aina ai o tou e ati o tou foi o e puapuanga aina o le mapusanga whaatasi ma i matou pe a whaadia ele adi o Yesu mai de langi whaatasi ma angelu o lona malosi i le afi mumu na te tau i masui i e ua le iloa le atua ma ua le ana i le tala le o ta a lo tātou o li o Yesu Keriso e whaasalaina i lātou lava i le whanonga e whaavavau lava i a te ama le li
ma le mamalu o lona maalosi. Ia ova lo mātou atua. Sosoani mai oe nei tai au. Ufitai lo o na vai ma le atoa. Lo mea ro wharepoto mana tamai. E ma whai na mātou vai tonu wina lo wa fionga ola. Ma folo ina lo finga ngano. Ia maua aile mātou sāwa vali whaare nganga. Tu maua le mātou whatu tua i ati oe. No suafa Yesu. Amen. Ia. O le kako. Text na mo le ni tai au. Mea de kupu i mea ngiu. Technology. Ole, a wha urutala inga le tātou, la unga le ni tai au. O le toa sā, po le tota ma, ma le wha sinonga a mio tonu, a le atua. The rough righteousness judgment of God. Salo le, urutala na le tatu na unga le ni tai au. Le toa sā, ma le whaamisinonga a mio tonu a le tua. O le au kūla le whaamoimoi. O le awha ali mai ei le whaamisinonga a mio tonu a le atua. I le toe a fio mai o ke riso. E whaasalai nai la tō, e le usitai, ma le iloa le atua. Ai wha mawhana i e ana i ateia. God righteousness just will be revealed when Christ returns to punish those who reject him and comfort those who belong to him. Yeah, we live in the world that often asks lots of questions. And such of the questions you say, where is justice? O fair le amioton. O le atua la, e le ngalo e le atua le amioton. Angai fola ina, ma whaatau ni uina. So se langa le kua, e whakangua, oisia, o ngā langa a mioko. E le peo, a kou le tangata. E le kei mea ngalo i kaku langa. Ia ngale whakangua ngalai. O le sikami, ua maor langa. Ua fola e wakola ua whikahara. Ai umaifunga. E le sa kope. Le whakangua inga. Au le tua lala meo tonu le tua. Le aila. I whakangua. God, justice is not forgotten. It's a promise and coming. O le kusi la lea na kusi Paulo. Tesalonia. O le wha mawhanganga o le ekaresia. O loo popo ngā tia i sauanga. Mana whailoa ia i le ekaresia. O le atua. E whai ar whamsingonga re mere. Paul encouraged the Thessalonians believers who are being persecuted that God see and will respond. Ora kosi la lea lua Thessalonia. Na mafuan kusi lea. O le li poki na maua mai mua Thessalonia. A foi lua kusi a. Se pe ko fikau e kusi so. Ge fa pese se kasi kusi Thessalonia. E lua kusi. O le li poki langa mai ile. E kusi nga ve momo.
A whena kusi era kusi. A wai fu kusi era kusi. Ia ako ki kilo ia ngaje. Ili fai upu ngā mua la wasi whekau mai whakasika fai upu ngā mua lua Tesalonia. Mua non fai upu mua. Tā upu mua. Ia, ngā wakidia mai ngā, kusi ara kusi, o le kusi la lea, o le kusi lea, peisi lunga, o le lipoti na mai, le kusi lea ngā ave mua, ngā kusi o le kusi, ngā kusi kongu, o iai paulo mara vanga le ifea, korinito. Lea la ngā kusi lea mua ave, lea la wa mai le lipoki, a ko ki kilo me ngol lipoki pe ngai le fai upu ngai Tesalonia mua i lona fai upu tolus futolu oi le fai upu tolu mata upu tolu lona fai upu ono mai ole nei ua sauti mo teo na yate mātou na te i mātou na ya te o tōu ua au mai fo i le tala le lei ya te i mātou i lo o tōu whaatua tua ma lo o tōu alofa o lo o tōu mana tua le lei mai le au no ai ya te i mātou o le lipoki la lea o i nga mai e le lipoki lea nga mafuai nga kusi le kusi lea lua Tesalonia. Mafuanga laia. The good news for lipoking amai. O la lava e wha wau, le wha kua, o ka ngaka ia Tesalonia rekari, i puapua ngāia. Sauwanga ia anga o kusi o rekara ngoa, sauwanga, puapua ngā kia ang whafsa ngā ima rekari si. Lea la wo o malipoki o lo ku mau wa fa ku longa lua e yai la fa de kongu de wai ku wo o ile o onga le si sei la onga senga wa ku false teaching concerning the day of the Lord has entered the church and was caused confusing and leading some of the Christians to quit their job in expectation of the Lord return. O mea la e lua lenga report mai, fōringa mai o ki mokeo lenga menga lipo ki mangisi. Lea laua strongly urge aile. Ia Paulo. Koe kusi e lo le lua Tesalonia. E follow up pai la le mela. Mua, e whawhikai ai. Le ku mau o le lako whakokua. A o whaafsanga ima, ma pupuanga. Anga resi me whaingofia. Be anga koe ngoa, horinga runga ngere se ngā skuri. E ki ngā, e whaingaka. Lea lang kusi e Paulo i ngai ile. Ngai ile. Wahenga ngai. Tesalonia mua. Fai upu e koru ngai karango iei. Le ia i le, ka kumka upu le tana noina. Lua Tesalonia. I lona fai upu e toru. Se kako fai kau e fai upu e koru le Lua Tesalonia. Mua fai upu e toru. Se i tau i le whaa. Kusi la lea longa lua lea Paulo. O lea la e whawhikai Paulo i le ripoki le ngā mai.
Lea e whaupu i whawhakaipo. Lalo i wholoa la. O lea la i ere mka upu le kakanu o haida fia. Kai hao ngi. Le ko sa lea malea mio kongu. Anga oai. O e whaia whai unga o le popua ngāre sa popua ngāre karisia. E whaia le kua. E le whaia e sasi. Lea ngau whea koe le amakanga. O popua ngā o ko sa malea mio tonu o le tua. Lea la reveal i. O le māngai o le mele ko kei inme. O le li poki ngā mai. O le ngiwai kaimi. O le mele ua whare kongweiru. Se sele mai ngō le li poki. E fisini o kuru. O mele ngā ruenga e fisoma sa vea. O ka mga ngale la kapi ara karangoai. E se sele mai ngō le li poki. Mai mau peang whapeo kei mi ea. Rea vai li poki a paulo le ea. Li poki renga mai le e karesia le. O lai ku mau. Ko e kau ia paulo. E lea o ngā sere whai. La lafa ma vais ka ko ngā ruenga fōringa mai. O le masinga resa o Yesu. Le winga ngā rewa mai. Expectation ia wa iei. Wha ma vai lenga i fōri vai kei misau wharuko i fō i sā kupu. Woi kakakala umalako kupe. Wha kau umalako mea i whai mai. O le asau Yesu. Ia nge ia walua whenua ni mo le ari sau Yesu. Le awa onga lana ngā lea ua fia. Lea la ua e chai paulo. E koe kusi e wha sa o le awa onga da. Ia sa o le lei whaingon maka aupura. O le aso lea. E lea ia me se seilo. E o lava le a ngelu. Ngā ke leilo le aso. E koe sa wa Yesu. Se mela e la kofa pipi i mai se so i umai. E o kaunga e lo. Kaunga e lo mawhau. E le hae ia me se seilo le aso. Ua ngā o Yesu. A le whanga paulo i le kusi lea Thessalonia. I le sau lea Yesu, the return. Anyway, o le ale me le portrait da Yesu i kusi lea. A mesi a nei uso ia le theological grace school. Le ale me le whamatala Yesu i le tusi. Nga ese fo yale au ku ese le me le whamakalakala mai Yesu ko ngor kusi. So se kusi al kuspaia la whamakala mai Yesu ko kongu po le ale me. O le ale me le au hinga mai i le kusi le la portray dai Jesus Christ. O koe me le yasu e no tangafi. Fia ki kilo le po le ale me le portrait. E vai le me le fa me portrait. Our returning Lord. O lo tātou wali o le ato e foki mai. O le whamkarkalanga lo Yesu kongor kusira. O le koe sau o Yesu. Ai kanga hoi reconcile. Whai ar whamakunga Yesu. O la kara muni muni. Te mi uma tau te whainu ai. Ai le nei a reto e whamanatu ai le maliu. Male toe fio mai. Ai reconcile. Ringa fo ila i. Mere kara ngoa me le kusi. Wha me i sau me le whani uniu. O na whenua. O le kusi lai kara ngoa. I le koe sau o le kako whaula. A le la lafa mam namba de whinu. La koe ngā sau re sau. Anga sa e mumua. Ano. Lea e whai ele upa whanga paulo. I le karesia. O ngā le koe sau. Pe whawhen koe sau Yesu. Ia o le winga ngā. Portrait ngā le. Whamkala Yesu ko kongor kusika Thessaloni. Kusi le rua Thessaloni. The returning of the Lord. O le a koe sau. Whao. E kōlua langa I mea I e fia waki. Manatu fo I whaalau te lele. Ia. Kako maroro I fo le nge fia. Nge kaya. Kako ki. Mua.
O le whamasinonga le atua, e ami o tonu, ma e mautino. God's justice is righteous and certain. E le whaupunga le whamai. Awa, ua tonu i le atua, e tau i atu, le puapuanga, ie ua whaapuapuanga aina, ai o tau. O le whamasinonga ngā. O le ami o kongu leo le kua. Le whamai le whaupule longongo. E le mawhai unga kauemu. Le kua le ami o kongu, le ami o leanga. E le maa vai o le kua le mena. Mea o le ami o leanga. O la tau foi, e sawa aina le aupa ia. O le amaua le lato tau. E le ona la o le tau i masui. Aonga lea, o le ami o tonu o le atua. Ai whai mai e maua le kau i alua ia. E le whapela se kau i masui, whanga le mora kau masui o le. Ku i aku koi ku i mai. Le ai o le ami o tonu o le atua le kanu o le mea. O se whaama whananga, mo le au whaatua-tua, ai o se lapata ina, mo lātou e fōwale. God is not indifferent to evil and injustice. Those who persecute God's people will be repaid, not out of revenge, but the righteousness of God. This is the conform for the faithful and the warning to the wicked. Ia pea mo le whaamasingo. O le whaamasingo ngā kei loa kakasuru kura whaungu. A o la ke mi whai unga. E mai ua langa whai unga. I le suru kura whaungu. I whapena la le tua. E le ka wemu. E le ma le kore mea lea. Wa i langa whapolanga inga le karesia. E le ma ia au le kore mea. E ku mau fo. Ai sia. Ango mai ia ora mi tonu. E le whapenga oi. A sau whai unga. Sau loko oi. O ngoi e whai al whai unga ngoi. Kāru whafsanga e mire. A whapeo se meo e whai era. O le whai unga nga. E le whai via mako le kue dang sala. Kei mie. Kula iei oi. Angai sia, o le ami o kongu o le kua. Ia, mua nga. Longa lua. O le toia fio mai o Yesu, ma le mana, ma le tosa. Christ will be revealed with power and wrath. Ngai ngā whai upe fiku ma le varu. O le afio mai le ri o Yesu mai le langi. Ma le afi mumu, ma ana a ngelu ma lolosi. E toi afio mai Yesu, o se tupu, ma se whamasino. E le toi afio mai, i le loto ma walalo. Ai oia, ma malu, ma le marosi. Saunga mua sau ai oia, loko maulalo. Sau lava, fea lenga whanga o Yesu. Saunga le kari. Ea. E sau whakupu. Whamasingo. Lea e. Lea ngā i ele kala. Paulo i kulanga. Ma e toia fio mai Yesu o se tupu. Ma se whamasino. E le e toia fio mai. I le loto maulalo, ai i le mamalu, male, malosi. O le afi mumu le kaua. O le whailoa le o le paia. Male, ko asa, o le tua. Pea kaku karangoe le afi le. Le whamei, le whai upu den kaku. Nare mea ngai whamei nga. Le whai mai e pe a whaari mai e le ali o Yesu mai le langi. Whaatasi ma angelu, lona malosi,
i le afi mumu. O le pa ia ngā marko sa o le li. O anga a ngelu, e whailoa mai eidea, le pule sili sili. Ese ane langi. E ai la lato, e le koilo le atua. Ma e le usi stai, i le tala le lei. O la kou la ia, e o iei lea. Nal me o iei a la kou. O la kou a sa o soli. Pe hau ia kou kia o whaanu muli mena. E o la kou sa. O la kou sa o le pe o whek. E ami o kongu. Lea kua iang whai umai whai. Ma o le aunga leo o le vahenga leo kanua. Vahenga ma mua le whawhikai leo kanua paulo i. Ngā o se vahenga o le aso o keriso. Not the whole thing wang o le kusi a kore, kusi i le mea. A lefe mai i, o i la kou la ia, o le koe usius ka i ar kala nilei. Le koe iai le kua. E o i la ko sao le kua i kankai. Jesus is returning in glory, not as suffering service, but as a king and a judge. These angels represent divine authority and heavenly judge. Those who reject God and disobey the gospel are the object of the what? The wrath of the Lord. Are we living as if Jesus is coming back with fire or with friendship? The gospel is not just an offer. It is a command to repent and believe. Ia o le vaenga longa lua nga. O ka ko i vaenga muna muti. E vave a kua ua. Ea, ko i whaumi mene ki kia kupe. Ka ko konuro, ka ko maloro. Ia o le manatu lea lona toru. O lea, o le whaasalanga e tū mau e wha vavau. The punishment is everlasting. Ralfa upuforiva nga sa mai. Ole a whaasala i lātou i le malaia ea e wha vavau ma vai e sea i le silafanga a le tua. Te ko vai le malo rosio meu. Le wha maongi o le rii a mi o tonu o lang whai unga e whai ie ea. Amene. E lese whasalanga la. Whatapula at whasalanga le wha mei. E whain conditions wha ngare pe. Koro ka sanga lea la. No, please. E wha vavau ka ko mere ka o mei. Wha mai ai o le ave sea. E whaavavau mai le atua. Kipi mokua oe, ku o i a ka whau i le kua le kua. Longa e whoringa mai. E leo oe ska ka whiwhiria le kua. Ku sai mana o ngari ka hea. We, church, which mean, o ka kou o ka whiwhiria le kua. A whaina o le la kipi moku. Ave ese oe kusai ma le upuri i ka hea. Longa e whoringa mai ngai ola mai, leo o ska ka whiwhiria le kua. E le I whaorainga oi. Wa lenga whae u lea unga. Po le alo lenga, kuri loa inga o le kua. Pea whai o ska ka whaorainga. Anga le pelo le kua lang whae unga lang. Lenga wha mel kusi o sea. A whai o e sea whaorainga. Kuri loa le kua lang kaka. Whai mele. Ia a le wha mai.
Ai kango le fa pupunga kia ka kai. Ia da fu de o. E makua I mokua o se o mereri. Pe sau I fam singonga me. Reconcile le kuspa. Opulea reconciliation. In terms of counting, when we talk banks reconciliation, reconcile, kuper pisingisi, ma kuper dai keu de bank, e kukusale, ya umale li poki. E fa pengan me. O se kalang fa ya Thessalonia, e kukusa fo ya Amerika. E ese fa bunga, but it's the same principle. Reconcile, a fainga fidia oe, e den fa lang va vai oe. Longa e re o amio tonu le tu e lana fai. A whainga whidia oe. Pehia si dei loro kang. Sala molo. Pehia whidia oe. This is not a temporary pain, but eternal separation from God. Hell, it's not a popular topic, but it is a biblical truth. On kau pule ai, keuri. Idi, pifade kau ke. Wow, pifade yang o yefu. Ar me mongi a lai. Tau ongar kuspai. E yese ori. Ke wangalo se si yese. Ke au kako ma faunga o I. Fauro kang. No, yese ori. Yeah. O le malai e whawawau. E le whaapea o le le ai o si ola. O au skangaka waku maulava. E le ko iai o kalamere tu. E le se maka upu la e fia se tangata. O le upu moni anga. O le upu ngā reri. Mō kākou. Kai au ni. Ia. O ke loa. Kako I mka apun muri tanu ku. Na wha umar kako hau. We come to the conclusions of what has been discussed today. O le mta upule nei. E la pata inga mo e fo vali. Ma e wha mawhana whana mo e wha atua tua. Ka upule. Desa karkala kungi fu kai. O se la paka inga mo ka ngaka e fo vali. A se wha mawhanganga mo e wha atua tua. Ia kou loa lei vahenga I kou luia. Sa karakala ku ni ka hea. Ma le ku mau le whakukua le whamei ponu. Le e kare sia o ke salongia. Sa wha ngai mo sau. Pupua ngam sa wanga. E lei fo I le kare sia. Nga ku mau le kare sia I le atua. Wha mano singa mo I ka. Aua lua a whaingar kako whenga malanga. A vese lo mar whakokua re. A vese lo le tua ma oi. Ne ai. Ngofo e penga. A ngai amia tonu le tua nan whai. Ngofo e pea. Face le whawhikau. Kakalo I le kua. Kako ku mau ai. Kako mai. Kako kakalo whakasi. Ku mau e whakokua kako whenga mana. Nanga leo kako whaaku I. Kasi ngeio upu whanga paulo I e karesia. Ako whasanga I popongaki. Kaki aku ia ngai whaima. Ai ku mau oi. Lea tangata whatua tua, tangata ua whidia. Ea. Ore.
For the believer, take heart. Justice is coming. Christ will reward faithfulness. Mō lātou e le taritonu. Vavelo sarbo. Ko I mga umia re vavelo sarbo. Kai mi nge a whai a lai ku maulo lo ke le kat kong vavelo sarbo. Aisea, karia Yesu, Yesu nge. E ke mo e leo lai whaava. For the unbelievers, turn to Christ today. Escape from the coming wrath by obeying the gospel. Skai lore upu. Pavim sala mo. Ye pa fainga ke kaula longa. Ai fa pe nga o ke la longa o e wo fidifidia. Lu e penga. Fa ku mau fa ku. Le se ku pe fa lu e pe fa ku. O rika. O mea umanga e lusi e fa ku. Misa ai fa no fa me ko sui la sui alu ma me ngai la lu fa ko ma wo fer fangi ya wa fa me ngai sui ai fa lo ko lo ngai ele sa ele fi fa lo ngole le la huma ale le sui e mo wo le fi le mu mo wo le lo to no tas vavi lo sarmo I oe, I wawai ese oe, ma le tua. Whai maila. Mawe salmo, taria Yesu, I le aso nei. O Yesu, o le sola anga, mai to, mai, le to sa, o le tua. A thai, e ke fia ruese ma le ko sa le ku. Sulu ya Yesu. Asia. La ngala fa mai o le ala, pumoni o le ola. Ele ai ala si ru kama. Pe ale alu ia Yesu. Mo fa for I come back to my point, reconciliation. Reconcile le kuspa ia pe fa ia. A mai o le ala le upu mo o Yesu a sa wi fa mai e ke sola se man mala ia le pe fa kasi a Yesu no ia le ala e ke o el kama ia fa man wi le tu e lo to le nei ta I lona upu se au na mo ta to le nei ta o le karesia ta tu na ma o to le vengo al fea pe o fea ulenga le li poki lenga me ki mo ke o I le kusilia ave fa le au ko ko fa le nga fi au ko inga ma ka kore kale fai fa le li po tamma le o sa ve sol e ser fai ka kuspai e u la manga misi do fa ai ave o la fai ka kus ave fa le li po e pe o le mele o mai a paulo a mai le di poki mai o la ku mau fa ku we o ke di e la o nga sela ye fa mol lenga ko kusi lua Tesalonia fa fikai mo ku mau fa ko ku ia au fa ku nga ye sa o nga senga e ngai ko swafo Yesu amen yo valo mato tua mato fa tai ati oi lo wanga le mo lo lofa I lava na matou le ato toa. Vai ma le. Ai peitai. Matou te la longa lava. Le whaatasi mai oe. Wha ma losi lo matou. Wola whaadanganga. Ia matou loa ai. Laua fionga ola. E tusa ma laua fionga. Whaafitai lo wawa o mai. Lo whaatonu mai. Lo wha ma losi mai. I lau upu le matou savaringa. Sava vali e matou tusa ma lo finga ngalo I le atea e ino lo e karesia whamanuia mai o le mafutanga nei whamanuia mai o iau tangata I lo suafa Yesu